Сахополитехническое лицей, Гагл, Саха, Уанна Гельбен, Бөлөк архаичности до современности день, Кенсиетпеде, bu сезонга арыя осколага кәнбет бүгүн биги сударственной белитир, кызыл беле күнбет, onun күтү көрөчүлөр кристалика аталинбет. Здорово. С Днем государственности Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, наш концерт открывает ансамбль якутских инструментов «К-Саха». Республики күніннері үтөкенге он күйет мөмметта сайыстары көдаттығар сам жүз қолы олары олыңқын серген майдеген күтіне барыш шағыс қолы Ағын баған ағадығар ағыз үйлі ақсарала қамедай жаңарын сағыртады арықтағы сүйген ақтағы серіп анандай Арыстанлай көріп қаңдырдардылдан Bağlayan karkanan üyeskâbi devi. Büyükte büyüçenetler İsvoğuzun göstermeleri bilen duran Öyle gülen körbücün nahinde Tekkin bülülemedak körbün demedik görmedik Yunuskanlar doğumdan kallanıcın Tonsuyu ayar kurduk Tağları yığılen Sulladık cip kutu satala Gölmez koyuğuşun turgulsun Kutu yukarıdırızda Özenle düğün göbülün Haram
Gideriniz bir de. Dostum yokulay. Sürük süder. Çalağan lan çok. 먼저 Gidelim. 깨다가 Kakanım. 가라가 Ham. 하다가 Orulum. 어유대 에델레 Василина Шарина Улан. В составе ансамбля молодые артисты оркестра национальных инструментов Джулустан Никифоров, Альберт Брусенин и Алексей Савинов.
Sambın kurduk benim gıtta günden günü dumyavi Hadi hudayın iskin sürüftür doktabakta Tüm baran doydu etçilere dodabar süreller Nazlılar gülüne Группа «Кибен». Благодарим вас за теплый прием и, конечно же, желаем вам доброго здоровья, мира и, конечно же, море-море любви. До новых встреч и говорим вам